Šta misliš da doguramo od ovdje, a? A ja, nosit ćemo ovo malo, nije problem. Pravo prodo šutamo kako. Ja ću odvezujem gore stvari, brate, to. Uspeo sam iz prve, brate. A prošli put sam ga zamazao. Mogli su po policu, reci kao kružim vodom tu. Malo, brate. Loptu nismo poneli, brate. One sule. Ono! Ljubite, brate. Znaš kako mala jebačka ovako. Bravo, bravo. Ovdje negdje je bila krošnja neka, to znam 100%. A? Ne, brate, nego drvo cijelo stoji ovdje negdje, ali ne znam tačno gdje. Evo ga ovdje. Treba Filip da gleda. Ovdje? A? Znate kako da gledate, ne vidim ništa. Daj mi vesku. To je već kasno da ti pipiš. Ne, nije. Dovoljno da smanjim gas, da ne pokriješ tif. A? A nek Boki umoče. Boki vloguje sa strane, može? Boki vozi ravno, već to vići. Sedi momčita. Pazi, pličak. Ne mogu da veslam pličak, kazi. Kažemo ti. Grane porežemo, brate, ovo strane. Kao znao što je to. Makazice, pa secka, pa znaš kako, kad vidiš ono drvce Musaja, ono je vrh, majke. Jeste, meni je to... Ima prva, dalje posljednja subota u mjestu Botaničkoj bašti imaju sastanak, slagaću. Dalje prva, dalje posljednja, nisam 100% sigurno. Ajde štule da duvaš, bre. Daš kao šator, brate. Kaže meni Maja, kaže, kuma, može, kaže, to, Mario je duo kao ustima, zna. Ja seo na krevet i... Do uveče bi je na duvo. Poslije 10 minuta, brate, ovako sedim na krevetu i ništa se ne vidi na onom dušeku, rekao, brate, zajebi, trpaj pumpu, brate. Znači, tako ide ovdje da ostane onaj otvor za vazduh. Da imaš pumpu, ne? Zato štule! Nemaš uopšte potrebu da... Sada ćemo da nađemo dve oblice, onda ćemo ove, da ih stavimo ove daske, da ih onako lepo raširimo, to je jako. Lijepo, sad ovdje ti u principu ne treba, znači treba ti tamo kad odeš pored vode.
Idi desno. Tamo ili tamo? Pa desno idi da ne ideš po ovom. Tamo je duboko. Ti pešaš iz onog broda tamo? Jes malo, super. Ovo se završava, baš. Ovdje, abok. Ovdje. Tuj. Da. Kraj. Sam okrenuo na pačke, brate, to je dobro.
To je ta mala. Nemoj da im dati. Ne odi ti se posebno u nas. Pliva slobodno stilu sa kim. Dobro, kad kreneš, ja to nosim sa sobom, brate, znaš. Nego šta sam htio, brate, nešto. To nešto si došao. Ne. Nego sam htio da vidim da ova ovdje jede. Nosi. Vidi ovo. 1, 2, 3, napali još jedna. Da, ne može ti izvući. Probaj. Probaj. Ovo puši. A probaj pička mu mati. Jel startujemo, momci? Sipa. Sipaj. A? Sipaj. Ovo nema više da ložiti, ima da izgori cela šuma. Ulica ostala u glavi, kad je rekla da je spina, razumeš? Znači, brate, ono, to je to. Po glasu je bila malo poznata. Čekaj, nije naručila... Zajebancija više za mučenje. Ne, to nije kad ideš na 2-3 dana, to je kad ideš na 15 dana i... Da. Onda valjda ima. A u toj varijanti da. Kad ide više ljudi, to nije problem, ne da su... Mora ti mnogo više. Znaš da bi se sve to ponelo, da tam ti stroje kola. Barem ako 6 ljudi, 2 automobila, može da bude. Da, mogu spolje da spavamo. I svako, ali tu bi svako na pakretu. Pakretu. I pa to prikavi, nema pak trega. I onda se čuo. Onda je. Pa uvijek. Ja pojediš ovak. Ko, Bojan? Ko Bojan ovo pojede iz jebancije. Uzet će još jednu porciju. A ostalo pola. Ne znam kako je.